pesika nkasa mi yesika me ni pesika mi kisika mi wisika mi disika na dan mi disika to credit mi disika to de nidi mi disika froka mi disika fuka mi disika yankwa mi sika yankwa nso yampresika ho what you say na prophet nyaka kan no what disika hand dan what disika froka what disika to de nidi what disika to credit enso ompresika ho Yehu baby munsie aduma ye aduma sanetia ye na nkrofo grosso oh aduma baby abedampo aya na emu ode ne se di ayi ni da wo ye krom na so aduma di na mo na basa sansan krome yeni na mo ye baby munsie ye won nkrofo bia wo hiata mo makodi abrochire akoda ni akwa obi akwa baba OB4G HTV mesi OB4G HTV em famre bebre simedu kopim dunum ne yawie ya broso kra simedu no na ya firi so God bless you sir wo hwe ede efutu sema me de be ma wo ne se ohu nipa fe ne di ma no ohu hiani a fe ne di ma no ohu obi a fe ne di ma no abrantie bi ne se so and we na adwen se obetu kwan because what na fa akwa what wade so we no tu kwan kokopi wa akura bi ase tu na oduru akura ne ko tia no okohu se papa panyini bi a wanyini yie wanyini pa ni tiri hu nyina fudwene na se obe 90 to 100 and now 120 plus and otikuro ni ko tia na papa ne tena ho na ote no edue si na no dua tenten si na no odi yi ni sim papa ne abrante ni duru wa na oche a papa ne ni otwem ne papa no so je so ya meba na okoye edi be 3 days o se betwa mu bio no se hu se papa ne te bia ye na oto no na no no sa chi a to oche a na afa ni tiriman ne kesene ne papa yi de bia meba ba bia twam bia meba no na sa bia ye na ote ho no so de bia no ne dua sine no edua ni sinya no o yi ni sin ano ka she na adwum se next time amesa ba be fa bi me ba be dru ho na papa ne to nko mebusa ndie nti a wote ho ebi ana ba bi obeda ene wonya ana se bebi kire na adwum nti na wonya na wabusa ne nansa so wo betwam wo bedru ho na papa ne sa ate bia ho abio ochia na papa ne yeso ya meba na ho te se wo se papa nyame adom me ho ye eja me pese me sere obisa wasem kakra o se me nana bisa me o se me eja da bia metwam mu ha bia no mentwam no na oti dia ye a oti ya ne dua si wa no menti ase nti me pese eja wo kire me mu kakra adenti papa ne se eye ohia na aka mesim na me di dua ni asam na papa ne kan ni mu do pa o se eye ohia na aka mesim na me di dua no ohia aka ne sim na wo di dua no wanti ase no se ja asem a wo kan still wo mu me be menti ase o se sa wo ba no nkuro we ekuro na wura mu ne hene no se an so hu se me chen ne pani o se an o se o mu kan asem a me a minim kuro na bakwase ekuro ne bobia ene kuro no history nyina no ye mfrɛ me ede entia aboa ohia nti enu nti ne bia ni hye me sima ehye me numa me yie no owura ye fie ho a enkura wo fie ho ye kan asem a me manyini kire fie ofo ni nyina me wonim de ese o mu nyina ye kan asem a ye mfrɛ me ede entia eye aboa ohia nti na ni efire me sim nene asem no a emu do nti wase ye pepanyini ema ne bebie bie nsem no eno so na ye nya privilege with prophet nyankaja wo nje papa me mo akwa baba OB4G nya weje ozo menim se what story ni na no kre onti onjiri wa mama fo no pay
na ewiase yesi enkani waji a osi agro ye de yes abo hia mani bebrebe abrabo ase yes na menkaze ohia ya duane yes obi nibi wasemi akasa kire me mere bi etwa mu ma me va kwanya zuni nka nche matifo yes because me who asem me ka story no amoa obi biara wo hwe yen ene wona wo chichiri benchire e mo obi biara akwa bawo obi foje echi so yes na abo akoku kan osi abo bia ina duane anya ne ya abo achenchira osi abo bia ina duane anya ne ya koku ane se share sikans wono yes ono adenta me kansa adenti abo hia wajini babra bebrebe agudem yes waseni bebrebe abrabo yes wakani pa nintini bi agudem yes hia nya de pa yes ohia yes ohia wa yes de eya duane a obedi grambo nti ne de I want to know that e kan kosise papa yi kasa ya wo kan yi ayi mi nsem bia no abrantie na ko kronum no osu oduru ho bia papa nti kroni ko tia papa na nyabe 120 to 130 years yes osache okro no ekro ni di kro no otim no wo che ne panyini ai nkro osi krom woni nyini panyina wo che wo mo yes enam wo hienti ye ka bakwasem ne mfa ne nka ho krom woni nsem bi a onka wo bi ye frem kora o munnim history no na edo ma akọ enam sika mo wonti ha aboya emfre bi ma ofie da yes ambofodje bonum bi ohiantimi mama bi de hia kodane ba bi akoa yes ye kan se na yeye ade ibu ohie ye soma wo ebede na wo nkro ni ebede na waka ye mpabo ye u ba bi a munsie mi sansan kro me ye u ba bi a munsie ye aduma ye aduma sanetie ye na nkrofo grosso oh etewere ba bi ebedampo aya na emu ode ne se di ayi ni da wo ye krom na so aduma di na mo na basa sansan krome ye ni na mo ye u ba bia munsie ye wo nkrofo bia wo hiata mo makodi abrochire akoda ni akoa yes woni awuto di obedi mpo na yes obelusia o akoda ni akọ obi kroso yes di baby mesimi ni mabia wote broche 15 good years ni baby obadani adwuma wona bi nya on the street so wow oti aso wo for broche ubuno wakonta oh mamre aho ano boy wo kan samo obi for there what subscribe I want yo ya na grofo bi disu se obi kwa broche a wawie tini wo fa no so more pressure na o claim bibi wo ho me kama mo ati ase se wo hia de na kote te ba bia eni kwaso tete enem bia nim biase bia wo famu nti na ontia odo anka ba hunu makom ka ba hunu makom odie ni ye hwe papa ya sem yo aya intasem kasiye yes o si o hia kase ana aka ni sim ana odi bia ni rodi hu yemobo akola kase aka ni sim to odi dua ni yi obi for GCV kwan na be ma sa mpanin sem wetie ni asa nya panin atena so no obi ebiem ama odi ato hufo prophet nyankaja ne ne twetwe nkoma ena akola nya 20 years no susu se wo kopa bibi yo ye no nya sika no obi wo 28 years 30 years 40 years 50 years 60 years ono obi a eno ya ma no me no how be ba yen so yes tie social media ne social media etimi flaunt na japade ni sika no odi dimpanifo atem odi dimpanifo atem anyhow yes because of when skanti sika ni enetumi bia o sika ade si no waka sika si waka na so mo sika ato wadwe to kra
na ka say display wa we wie ye tie. Yes. Because obi a wan fa kwampa so anya sika bia no na wie ye tantanta eno na me meka na won asi no yes owo basa obi timi bodamansa obi timi ye no ho basa wa yese obia no koke na won na mabonte eni obi a wanya sika saa to say watatu ne ho from head to toe afi ohunu de wanya ne ho bio ase won twa ne timfiri so ase won tene nsa ase woni ohunu de sika ne control na to the sense ohunu de wanya ne life bio yes edimpa eye cha hunya edimpa mi nkasa sika nyo eye papa Bible says sika ya de nyina mi pesika nkasa mi yesika me ni pesika mi pisika mi wisika mi disika na dan mi disika to credit mi disika to de ni di mi disika froka mi disika ya nkwa mi sika ya nkwa so ya mpresika ho mo what you say na prophet nyaka ya kan no what is kind that what is ka froka what is ka twedua ne di what is ka to credit enso on presika ho se sika nya odia na afọ so ko fo na be so botoma etete boto wow sika na nya odia be afọ so de be se obotoma etete boto e be no wabu no de ndia hwe ada sa pesika o yes but sika nya odia e so botoma etete boto e be tete boto wasuma se wow oye ka se wura usimu a undimi ntuo ti na na se papa no oyi ache no se ohia enya diane empriso betu boko yemu da yes enu tini be tran me ka che Ghana mpanimfo se Ghana mkurantie bi bra because sikana Ghana dia omu disene kwa to mu ma bi nko fom ko yanyuma because omo age no matter pension age 80 70 mu disika ye dey enti mu nya din no nto eme nka se we ba akonwa no so no ona be ye oman ni yie we ba ye ona ma road ni nyina ye kama we ba ye health sector ye yie enka no ne de be bom din mo je na ahe no wi ase me ka sembo yi enne dia wo bia won ti ase ba dabi obato be bo Ghana leader bia no mo odwene legacy yes Ghana leader bia ni Ghana odwene legacy apart Kwame Nkrumah Kwame Nkrumah de enim zan dey grant ne wonsem yes e ka so be he left a legacy yes but we say some more amaka no legacy ben na mo ja to ho obeye akoso mo down e da homa Ghana be sine enkrofo na edi musika yes udie ne ye suku sudan osisi ye school adan ye oda so ye oya ye bi da so ho yes Messi obeye ya shoe factory yes me boa yes enipa ho ye aduma ne yes Messi oye jute yes e wo ho yes enkrofo di musika yes mama gaza mi njo akoso mo na oye wie ye no hwe ene Ghana ba bibia light ye wo no e yakoso bubu ye fa no to sata ni pakura shawo vision na wode ye awa ne nipa bebrebe na almost 30 something million at that time ni 3 million esusu otimi contain otima ye light etima kon ye mpanimfo amote so ntide na moyo ma Messi Ghana mpanim apart from Kwame Nkrumah no ye ni Ghana mpanim bia obedi Ghana so oja legacy ho ebi ni ho ma me kanse mi ncha wode no ebi na wode wura fi wa huru I say what my motorway. Yes. One year. Kwame Nkrumah. Oh yeah, in ache ye pa as still e kwan na ne cars na mo menye. Who tell ye? Me ka hu samu na o. So here wa. Din semunu. Oh here wa. E dia se na na mo baba tempo yente. Na se ohia wa obibi ohia enye bibie ne ehia ni nyina na esika bi ade bu are desperate for it na sa de koro ni hia obi se wade na wo ye ni nyina adwendwe yes wow so wo tie ni ya hwe ma me kan se mi jiro ewi ase sa ade bi hia wa ho wa brabo uhuru nwa no da wow sa ade bi hia wa bi wo wi ase bi abo ye ode because I didn't open unya. Unya ni ye. Ethiopia. Asase we say so. Adia ya de say. Uye bibi na onsanka. Yes. Eya. Yes. Ti yampani fo ye hwe o man so. Omo ntwe ye na bi ankoto omo. Yes. Obedu nya sika o. But be hia o na nya sika na de pe. Yes.
Ohia. Enya dipa. The last word the foot be na de be ma with this anansesema me bie moto ho no. Me empanyinya nsakasa. Yes. A me bie moto ho no. O kan nyina akosise. Me kan kosise. O my Ghana. My prim wiase mu niema enye kwampa so. Yes. Wo ya be ma won 30 years. Wo si unya system ye den. Won ko pe kwoti kwam bi so akogyi sikeduro. Na wo nya sika no awieye no abodam. Na mabod. For so bia maso. Yes. Wo nya legacy bia wo fie. Yes. The same people we yentu badi o. Wo je ni ye. Bodam ni de etu no badi. Obi a ebetu no badi on obewu ebetu no badi bia the same nipa no oye titiru. Medase. Nti so to woni entu badi da. Start hwe wabrabom ye no hunu se bibi how because so when nyina do level bi ni entu badi na hunu se bibi how. Enti na me kasa for Ghana ho am board Dr. Kwame Nkrumah no. Yes. Because o ja legacy. Yes. And that me see maybe 100 years, 500 years Ghana you will be Kwame Nkrumah da. And no freedom nobody you know. And they nanche. Yes. And no na baby. And kan ho kra. Yes. No college but obedi o mampani no. Yes. O di adwene ne ye adwuma. Yes. O ye biribi to ho. Hwe. Die me ka kire wa ne subscribe to before GTV. Na nema bi say sua. Nyansa ni ba ko fotim. Fa comment go ase. Kire wadwe fa be ka busua no na before GTV ne wo. Yemma busua ba ko o abroji, o Ghana, o Canada, o ha. Yenimu nyina ye busua ba ko. Na o man Ghana enye ye because wo kokora obebo wachi. Enso wo badia fa onim die boa na ma before GTV entimi ntu Ghana fo ama o man ne menye nkunyam die prophet Nyankeja Minia hwe ewiase o die ntia da bia me ba me kan ne simi ye bibia jabi ntiri ma ho yes because ekwan bi wo ho a etene wo nipa ni so yes awieye ewu me mpese me wu nkwase ewu yes me mpese me wu abrade wo bi mu Onyankopon de ma me no nipa nya so mfaso yes hwe answer me any prophet Nyankeja se free number no prophet bo number no mo 0248 0248 69 87 42 bobio 0546 ba ko so no 85 73 80 me pacho ebe no mo boa me afre me ye di nkomo yes bi nso opose wan kata me say me WhatsApp asay yes do frame me make me no kasa 11 oh abroche person frame here this is frame local line no but me WhatsApp phone na send so obey na dom na wa dom na WhatsApp phone so a eno so be glory e be sira because obi a ode ade boa onyame difo bia no ode family ade and onim say wo de man ba ko a onya ne pem God will bless you. Monday, you go Samen TV. Yes, Monday to Samen TV there. I want to suggest you to net say. Bibia ekoso. Ya ba kwanya we say so chia obi biara se hwe wakwan yi. Na hwe ohun yi. Na ya wada mpa ebo no so. Ramsey Forest. Oh my God. Ejetu ato o de. Momla na mumeboja. Mumehunu ja. Na mo glory nyame ye me say ni pa be tre no mu nyina frefrem ha nti ko ye wa do obi grofo ka je oye ha because he say ni unam so wow nti mesre mo so ko ne ko so bi hwe ne ko hwe de ye brand mo na ma osoro ne wa ho de David ya o ya so for mpan mo na ma ho yes because Jesus Christ obaba bebre na ye good ni man si di na temu pa nye ni mo nyama no ho prophet ya ne ready show obi bere oba he ya ready show obi bere onya bra ade ni tika ne phone e share your time everybody ma onyo ye ni da amen everybody ma ni nkwa ma ni mu da amen ma tomo ya de afiri so amen ahokyere ni ka ma tomo ya afiri so na me sra everybody so omo ni siu kra ye yes everybody ma Abraham shira de odi ma ni bi mra wa brabo amen everybody ma no so po alo nia ha ma me ka de mi jira ya domi wa domi amen ya kase wa nkase ya bo dia enyaw na de ba so ye tia unso suru nso ntia no mi tina osoro hode to mi busa ba shirawo amen o Yesu Kristo de munti amen ani de dwumade ne ko na wie the name still remain above back of me prophet Dr.
Apostle Inyankeja. And then I'm going to say, I think, and then Inyankeja. God bless you. That's the